Thir tu te voin hini som paruk thali sang ni som ni palia nia voin khan UPSC chuan result ati chhuaka hei hi kan thlir ho lok don ani UPSC exam main kha sang ni som ni pathum September a khan nei ania ti chuan interview chu January atanga April sang ni som ni palia nei ania ti chuan a hnuai hian merit list kha an ronda a heta po som ho hi Indian Administrative Service, Indian Foreign Service, Indian Police Service le Central Service Group A le Group B te an ni a avain post sang khat le som paruk a oma chuta chuan category rang a oma general a sathum somli pasari EWS economically weaker section a za som panga OBC a zathum pathum SC a za somruk panga scheduled tribe a somriat paruk avain sangkhat le som paruk ani tichuan heta hian service rang a po som zat aron om le ta IAS a hian general tan som sari pathum EWS tan som pasari OBC tan som li pakua SC tan som ni pasari ST tan som pali avain za somriat ania IFS a hian general tan som paruk EWS tan pali OBC tan som SC tan panga ST tan tichuan a result hi kan en anga heta hei hi alisi merit ania meritin heta hian serial number te hi merit list ani to ni pakhatna hian Aditya Srivastava ania panhina Animes Pradhan pathumna Donoru Anania Reddy ikhan avain en thalokang avai hian sangkhat le som paruk ani tichuan hei hi michina khan ka en thuaka mizo an omem mizo na thlak tein ka en tachar heta hian Dominic Sominthang Haukip hauma kan zong zelanga atoblam tam hian zong chhomai te ang Sebozi Kura Pabisek Anup zong chhongar te ang Dominic hi kan en to pakhat anita lukdewin en te ang Poska sangkhat som paruk ani avai khan van wang du ve sangkhat som paruk zina chuan chu ning atoi hle mai a ripu ti ringot ani toi takani chin zo kim tung lung te hi mi zo zo na thak ani thei tura kanga ya ani nge yang tichuan pahni omta wang du ngar hle mai
array dawn lutuk nakina athanin zong mayang tichuan atop pate hi eng subject tengen ni ti hi em tumlok teang hei hi hani UPSC topar 2024 Aditya Srivastava hei hi ani a subject la ka hi hriat ka han chak deuh hleka chan chu heng vai ho hi engineer hi an ni du khop maya topar han ti hianin engineer te doctor ang chi ten lo ni le nar thina mak ve ka wa mu thei lo ve ita hian en thlai la Srivastava chu qualified examination with electrical engineering ati tange yani karinang chin electrical engineering engineer alo niya tichuan IIT Kanpur atangin engineering azowa tichuan panina Hanimes Pradhan hi NIT Rourkela atangin azobok ani sociology hi optional subject ala dai thungani hei chuan tichuan pathumna hi Donuru Anania Reddy ania graduate BA honors geography ani Delhi University tichuan palina hian PK Siddharth Ramkumar BR architecture ani le tadai mai hei po hi tichuan pangana hian Ruhani graduate BA honors economics from Saint Stephen's College Delhi University graduate chawani BA honors hei chu postgraduate an ni lo hlom deuh tlang pui ani hi tichuan post sangkhat som paruk om kan ti to kha tichuan top 25 a hian som meichian ni som panga mipa an ni khati zong khani ro se